Gospodine Pablo, vi ste poznati i u našoj državi kao i u vašoj, o tome ne treba ni pričati. Da. Šta imate vi da kažete po onim otužbama što su vam? Ja mislim, sad nešto lično moje mišljenje, da su to laži, da se to diskriminacija vas, vašeg posla. Moj prevodilac. A, imate prevodilac. Sim. La costa, la franda, la centro, 8, e la andre partito so. So che la andle, la brinda, da linda, seguendo amigos, cos. Aha. Da. Pa ja sam mislio, Pablo, da je to tako, ipak naša nacija deli sa vama velike simpatije. Vi ste jedan kao, znate šta je narodni heroj to? Vi ste to u... Građani. Vi ste to u našem narodu, narodni heroj. Da li imate da neku poruku za mlade, za čime treba da se bave ili kako to neka... Sí. El amigo, la hablando de la sina, la cocaína, el hombre, la plantaje, ale honda cocaína en la hectaro. Hectaro cocaína, tonos de la frente, la mina América, en la Europa, la Barcelona. Pa lepo, vi ste poručili mladom narodu da sade kokain i da imaju plantaže i da sve to teraju za Ameriku. Da sade kokain. Pa sadi se kokain, budala jedna ure. Budala. Belando. Nego sam teo još nešto da vas pitam, gospodine Pablo. Moram da dobacuju nam od ipak emisije uživo, razumite. Popaj, el árbol, balanda, abuela. Ala. No problema, amigo, digamos, amigo. Nema vite. Tako nema vite. Da. Htio sam još nešto da vas pitam. Ovo je bila želja nekih mojih drugara da vas pitam. Da li je istina da li ste bili sa najlepšim ženama Kolumbije? Hola, la chica linda. Era Latinoamérica, Argentina, esta linda chica, grosa tetas, grosa chulo, se la onda. Aha. I još jedno pitanje, ovako od mojih drugara iz geta, iz kraja. Kakve su misice? Esta visita la hombre de tu le damos merditos de lindas chicas. Evo sad malo da uozbiljimo temu. Htio sam vas pitam, vaš bruto nacionalni dohodak je 2 puta premješavao dohodak Kolumbije i to. Da li je to i istina? Već narednih godina ste bili na Forbesovoj listi kao najbogatiji čovjek sveta svih vremena. Nos 2 putos. 3 putos. 3 putos, la onda de la Colombia. Era de Medellín, de Cali, de Cali. Era bratos motoa, era mis compañeros, el amigo de Guerrillos, enda Prasumos y todos, endos cocaínos, sí. Hvala vam, Pablo, što ste odvojili malo vremena da ulepšate ovako našu emisiju i nadam se nekom ponovom susretu. Gracias, amigo. Orieno, Dalinos, Servos, a los colos. Gracias. Cocaínos.